na doa saja, na doa na tara. Ya. Itu ngapa doa pernah oleh urang. Doa ke tim kila. Boleh kaki Ketua Telegram. Boleh aja sare. Acih tepil urang kamera. Nah yang penasaran ke urang kamera. Nek Con pun penasaran. Nyo urang kamera, yang pan Nek Con. Empat Nek Con wate ga nuntut ilmi di Korea Thailand. Nyo wate Thailand. Yo kan cara apa ni. Di Thailand tu urang tu. Nyo kat lu Aceh. Nyo wate Aceh. Wate Aceh kana pedung. Menjual Pak. Rekan-rekan ni tak lagi rekan-rekan. Jadi ya. Badan saya balik dulu. Musim lawak. Piu apa nu samai? Dah mau ada balik pun. Nya rekan-rekan tengok apa nu samai. Hotel ni lewat jalan markah ni piu apa nu. Karak-karak tu. Nah ni teme sabuk hanam temung cok orang. Hanam temung cok sabuk ni kami. Awai puplung li anu lemo. Nyo banteng na dua bawa kena ta. Jadi lagi awak ada pegangnya kaki tinggal foto tegai ke. Kenang-kenangan. Hotel Thailand ni. Thailand lo. Nyo kat ro Aceh. Nyo hotel nang ro-ro tu ke. Nyo jambu tilet jaka tantrian gayon kantor Aceh. Jaka Satria Kantantrian. Jambu Silet Jaka Satria Gayung Kontu Aceh. Open recruitment. Buat roti mentega Tengku Isra luar biasa. Ya mantap. Makasih banyak apa nu Somai. InsyaAllah. Cik seleb jula boleh betul. Kahe. Awak tak seleb. Man he mampu lam sih. Barakarkan. Yang kenyo lokasi markah latihan dah. Yang perle Wing Chun pak. Perle tinju na ba meteo pak. Perle pelaping kui na aji apa waktu. Pelaping ku yang awak tu kai. Waktu pelaping. Anjir tak pedu iu itu anu lemo anu Ini lemo. mau ada mi. Anu mi om. Kabare. Sekian nilai rekan-rekannya kabare ka. Yang penting latihan. Yang penting jurus dari kebi. Kabare. Bateri lampu tu gonya tai jual tu. Tengok dalam latihan tu. Tengok komando ah. Komando. Tapi pelaping kui lah lagi bunuh. Kunci anjing sama anjing luar. Nyambar rekan-rekan, nyambar sago yang cita tadi. Pak tu betul. Okey. Oh, Pak kepedu. Rekan-rekan. Baru di selamat bergabung. Bere. Bere 2.5 view. Bang Taiti ke bang, tak beres ke? Tak beres, alhamdulillah tak bang Taiti. Kucing selamat bergabung. Kabar markah juga dah memang. Apa apa je? Oh, kau kacau je lu enggak? Baje jawab lah. RM selamat bergabung. Bereta seleb. Seleb gure. Nyo seleb lung baru lu lantik ke? Jadi payah dapurno cik bela diri becu kadang nak pergi gop-gop tu. Rekan-rekan Real.
Ni juga kena rekan tu ah. Tiga multi yang perlu ni. Ni ulo kati pijak pihak ni dicon. Be, lung diu mentong bang. Ya, okey. Tiba bang safety beres, pelan-pelan lampu. Lagi padang dia. Lagi padang menang kabau. Ya, rekan-rekan kan. Tiba. Rencana mana lu pupah seleb lu. Salah jadi waktu berhadapan dengan seleb Aceh besar dan seleb biru nanti sampai dalam mom lah. Dalam mak beli kurang leo. Ini nama model mob le langsung tam. Yo nak le jatai kamdangan paduran cewek le untuk apa? Bampung dia tepal ku tiu dia. Dengan sistem komando nak jelet. Malamnya ku langsung buka. Ini gure carry satu long ikuti ber nyawa hana. Ye jaringan guru ini. Ni tu na jo multi gure ada kena. Yang oleh orang apa di Pabu. Yang balik lah mana hendak? Balik lah. Balik lah mana dalam kan tak ujar dia hendak. Yang nak beli pun kita adalah Tuan Pateng. Tuan Pateng. upah kira-kira. Tuan baru pelapan. Kurang tu Malaysia le. Dalam ni tinggal apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gure khairi piu. Tengah aku pantau-pantau seleb latihan mana ikut. Ya, empat seleb. Nyo je tak bantu nah. Karena nyo sabar perjuangan cik lagi-lagi seleb biru, seleb Aceh besar kan. Oh. Karena ya Aceh Utara kan kalau nak seleb yang pas kan. Jadi nyo kalau lanti Melayu baru kalau lanti ilung nyo seleb Aceh Utara. Ilong kai lantik le colani seleb Aceh Timur leo. Aceh Padu kantin yang murah ke latihan. Baru 2 euro ngoroyo. Baru 2 euro. Baru perkenalankan diri. Oh, mau roti kan lancar. Jadi karena ya tu nyo kan sidro seleb. Sidro seleb ji kan ya tentu ko kejar-kejar le urang banyak kan. Dia harus jut bacu teng. Aku puno ana long damang ile gure ka long kala long ke. Ya, piro miwa. Perkenalkan miwa. Nyo seleb Aceh Utara. Ya, insya-Allah. Tengah dah pegang beg-beg upah kan dah gantung bertakun tu. Ya, di